Awuyesheshi nkabi zami kahle onyakeni omusha mani nkabi zami. Nakho-ke sengibuyile nge-vlog yabo, i-content yami yabona singena enyakeni omusha. Bafethu eyi ngizame ngazama yabo. Manje ubona lapha ngivula ifoni, khona umuntu engifonelile ngimjida uma elungisa imoto yabo. Kushuthi ngithe khona imoto engiyifunayo bafethu, surprise. Ngiyaqakelana ngafika cabanga nje i-surprise engiphethe efonini. Hhayi blind, le moto ngithole kanzima yabo. So yabona-ke bafethu, nkabi zami niyenzeni uku-rate lapho, ngi-subscribe, ni-comment, ni-share yabo. Nenzeni mani bafethu. Okunye naku okusalayo bengithi ngitshela kona ukuthi uma ufuna kahle kahle ngifuna imali, asisizaneni bafethu. Ozongipha imali ashiye i-I_D yakhe lapha athi uzonginika imali. Hhayi bafethu, nayi-ke le mpahla sengiyitholile yabona-ke. Umakhenikha yabo laphaya sengi-check-a ngithi hhayi yiyo kanye kanye le. Kushuthi uma yabo uma ngi-check-a vele ne-engine yakhona hhayi perfect. Ngizoyizwa iduma kamnandi le moto. Bafethu cha, ungenzekile umusa lo muntu. Kade ngiyifuna le moto. Bafethu niyabona sengingena lapha sengiyayi-check-a. Bhekani nje nibheke i-interior yakhona ngoba sengiyayilutsa lapha ngiyareva-ke ngiyayizwa-ke iduma kamnanjana. Ake ngifake udiki ngi-check-ise i-interior ukuthi injani, ihamba kanjani yabo. Uyabona-ke nayo i-interior yakhona hhayi blind. Buka nama-seat akhona, oh hhayi quality nca yabo. Ya bafethu bengisasho-ke laphaya ukuthi ningakhohlwa mani ukushiya i-I_D yenu laphaya yabo. Ozongipha imali, ama-coin anginandaba nawo, just engifuna imali. Uzothi imali ufake i-I_D yakhe lapha yabo, angakhohlwa. Hhayi ngibe-ke sengi-check-a laphaya ngifuna ukushaya isithombe yabo. Shaye nje isithombe sithi henqe. Oh bheka nala malayithi akhona blind, yo hhayi blind. Hhayi ubuya-ke laphaya sengiyayisusa-ke manje ngithi ngishaya ngo-test imoto e-freeway nyana yabo. Yabona-ke laphaya ngithi ngiyidlale ingoma yabo, ngithi ngibambe i-freeway ngidlale ingoma yabo. Ngidlale yiphi, umaskandi Piano, kodwa hhayi kuba ngisho ukuthi nazi umaskandi. Yazi awangingena i-freeway izobe ikali ingoma kahle. Ayabona-ke lapha sesiyayidonsa le freeway yethu, just i-freeway encane yabo. Yoh konke bafethu esiyokwenza namhlanje ngale moto, saye e-mall, saye e-town. Khona umjida engithe uzongipha isibhamu laphaya. Ngifuna ukushaya i-highest yabo, ngifuna ukushaya i-highest yemali yebo. Yabo la ngisayi-test-a ukuthi uma ngiyoshaya i-highest igijima zona yabo. Hhayi-ke ngibe ngiyishayile laphaya ngiyi-check-a. Mara le engine ikhala kamnandi, angicabangi ukuyitshintsha le. Ngiyitshintshe ngiyekele ngingayitshintshi yabo. Ngcono ungayitshintshi yabo. Ayibe ngi-check-a imephu laphaya ngizwe yakhona yabona-ke la. Hhayi bese ngiyishayile-ke laphaya yabona nokuyipleka kancane nokubambeka yabo. Hhayi ngibe sengiyishayile laphaya ngithi ngi-check-a imephu futhi ethi hhayi okay. Khona umjida ongilanda kuyibhegi laphaya. Khona nje isikhwama nje ngifuna imithi yezinja, yazi nenja lapha endlini yabo. Sengithenge indlu yabo, ngithenge nendlu bafethu. Sengisukile lapha eSinovini yabo. Le video engiyikhiphile le ya ngizoyibeka la ividiyo uma iphela ukuthi bhabayisa yabo ngaleya veni leya yabo. Hhayi sengifikile laphaya yabo. Ngibe vele yabo ngithi eish bheka ngiyadlula ngithi ngirivese yabo. Hhayi ngibuyele emuva yabo laphaya. Hhayi ingoma ngizonidlalela yona, ngingakhathazeki, mara ngizodlala umaskandi. Yabona-ke lapha sengiyaphuma ngiyom-check-a laphaya. Igama lakhe uJuwel yabo. Okay ngisho uJuwel lapha. Hhayi ngibe ngithi ngiqale ngiyo-check-a le moto yakhe ukuthi khona kucala laphaya. Ngingaze ngithi ngilanda izinto akekho la emsebenzini yabo. Hhayi ngithi khona la ngiyibona i-G63 yakhe laphaya. Ngibe ngikokoda lapha ngithi sengidonsa ifoni ngifonele. Sho Joel kahle, hhayi ngila ngaphandle angigaye into zami ngihambe vele. Ayabona-ke laphaya ngifaka lapha ebhuthini kule moto yami e-fresh. Yonke into yakhona i-fresh. Buka nje uma ngingathola i-sound yabo, sound ingaba right.
Yabona-ke lapha ngiyayingena nje ngibe ngishaya uma ngithi ngibona ukapteni angishayela ibheli lapho ethi hayi kapteni ngichubeke ngendlela yami vele yabo bafethu ukugcwele la esitradini uJanuwari konje bafethu kuyabheda ngoJanuwari akunamali ayi ngithi ngiyo-check-a lapha e-ATM ukuthi akunamali na ngizokwazi ukufaka ipetroli yabo ayabona laphaya la phambili ngathi phansi yabo noma igibela ayi ngibe vele ngiyipaka laphaya ku-parking lot yabo hayi ngibe ngimathi vele ngibe ngi-check yabo ukuthi ngingashayisi ngibe ngiphuma-ke ngenze sure ukuthi vele icimile ngivale ngithi khohle ukukhiya zigebengu la ngikhiye vele phela bayatshontsha emall uma ngithi ngibona umakhera ngithi makhi athi hhayi ngithi ngingene phakathi uma ngithi yabona isiphithiphithi la emuva kuphuma abantu one hawu mangithi ngimangele ngithi hey labantu bame kanje bayenzani nje bhe ngikhuluma nefundo usemva kwakhe kwenzakalani ayi sibayeke abantu ngikhe lapha e-ATM ngicale ngi-check ibhenki ifoni vele ngivule ngi-check ngithi hayi kunemadlanyana ngikhiphe lapha e-ATM ngithi ngithenga sabushebonyana for intambama yabo into yabheda phela la ngihlala khona le ndlu le yangithengisile mara ngithi ngirentisile yabo ngirentisile ayibe ngithatha ama-break pack yabona laphaya sayifaka kule trolley la yabona-ke sengifakile la etrolini isikhathi sokubhadala vele yabo ngitshela lo masisi ngithi hayi muhle ngithi hayi u-beautiful yabo ngithi hawu udla umadolo lapho angithi ngiyeke ngizongixolela hayi ngiphume laphaya ayabona-ke laphaya ziyasheshwa-ke manje ngibe ngivula le moto ngivula i-boot ngifake le groza yabo ayibe ngifaka le groza vele ibe ngingena la emotweni singidlala ingoma vele ngibe ngifaka sengididekile laphaya uma ngifuna ubluetooth awutholakali ngize ngawutholanga into abangayifuni mina ngifuna ngeke ungikhethele into abangayifuni mina ngifuna ngeke ungikhethele thina sesikhathelile amadoda thina sesikhathele abafana manje ibathi mabesibona befuna ukuseshela bebona ubutebete sebeyasihethe phelelelana ibathi mabesibona befuna ukuseshela bebona ubutebete sebeyasihethe phelelelana ayibe sengifika-ke lapha ngabuzami-ke lapha kunomuntu uzothatha kuyo ivolovolo-ke manje abona-ke sengiphuma vele lapha sengiphethile volovolo ngithi before nje ngifika lapha ku-safety yami levolovolo qale nje ngithele nje kwi-petrol yabo ngithele nje kwi-petrol ukuthi thekile-ke labo susa lo mama nawu mama lapho awusami sibawubheka lapho ayiningi ngithethe nje kanye ukudla kwelenja yami nale mikhanyakhe ngize-ke ngathola awushiye lapho kulesitayilelayo ngijikalo ngokusile ngithola lapho yabona-ke lapho ngabhadala-ke yabo sisebenza lawo badla nganingi nje ngizobashela oyedwa yabona-ke lapha sengingena kule moto kulama-VW uyiduma-ke lapho ngishaya ibhuluku eselivele langivalayo ngoba manje isikhathi sokudadaza manje angena amabhola lokudadaza
ngiye sengifikile lapha kule ndlame engitshaye lapha yabona ngithola kunabantu yabona umuntu engihlalisana naye nje ngazi ukuthi yinto engaka abantu yabona ayingijisile lapha ngifaka revenue ngiyazokwazi ukufaka kahle igalaji siyame igalaji awu yini nje igalaji asiyanjani nakho sesikhala ngakabuzamo